Daraja mbili, please. Asante sana Mheshimiwa Kibagende. The Excellency incoming President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa Dr. Fred Okengo Matiang'i. Nabarai mwensi mwachirega iga. Igongo bakwani God is good. Mole one time boli. Omaye tendakete uruta iguna one time. Harambe! Injasa maleta igongoro kwa Mheshimiwa Salimache. Incoming MP Nyalibari Jaje 2027. Oyo uja kubogolyo mwindi olyo mwarabu amwira aliso abatugan village abere sobo abaindi mbalenga bali Nyalibari chache igone romo muro igongo ende bige byalime nyingwa igongo kara poda na abantu banyalibari chache batebire mbata getie mechere Nyalibari chache na ando mo muro uritago chesera matianyene kindororo ege tunata tukwana Mheshimiwa Kibagende kemo gyoka twachorira abaraito chorete bakorwe rumya mocha gendo ngento muntu ku support yo muisifirimu wa Matiang'i ndoji kwanja abangi na abatoyi bota abana baino bangentu kurango momurori igwatike kongenda abantu baito egento kyomwelio egento gekogera kisukuru jeto jigosambu kirase omonto olengeri yogori Fred Okengo Matiang'i banta abaigamba mangetinki abana batagete ritiko lyenyama aba polisi bo abana esukuma gaki abana bawe basamba esukuru Mheshimiwa Matiang'i gango tebanya abana bakwegwe nyama tebagwe nyama na abana kala bango sambe meto basamba jisuri abari mu polisi bo mwasi ara mariyo go chioro nyasa tigaba seni muyamono incoming MP Nyalibari Jaje 2027.